Assalamu alaikum balema bamananga mela berajile nga foli ba berajile korbasi gonde mo gosira anyerobiya nala ka jen bashi fu itana ma berajile fu ka damine grupu italiano e bambarana kata tiktok ani youtube ka aw berajile foli no dande foli mina mo kurani mo koro obbe merci ali sala ka ando nyoga nala sonama mbe feka yoro fiti ndrone kala nabi donc watina jenya ko sebe nala sonama baba donc bamanangano o sewedem la papa fa mais ni may farati ba ko papa donc papa o fana fe o yuga papu ye ina fo chrétien ka papu misali era mo min be italien ni ko papa francesco lu ba fam chrétien ka nyama ko ba no ye papu ye donc u ba fo papa mais o ti sebe ni chugo yara mais ni mi ye baba o ye papa dum seno ufa wele chugo mi papa donc um fa poi a italien era ni baba a italien ni mango ni padre ifake mfa walma ifake ni be faka fo ne fake iba fo mio padre donc walma na kali ba mio papa no ni yoro yin ibe mio ke soroka mio papa ora matanya fe parola di rispetto donc kuma mino ina fo bunya ni be mo min bunya yaro se ni go papa ko ni ma o ko ni bunya ta fai so na kadi ba ta to ma amena nyafe poi ababa bunya ka baba bunya ina fa ba fa bunya rispetta molto suo padre aba fa bunya ko sebe rispetta ko re ka bunya like molto ko sebe suo padre afa ok baba kere kele ok baba kere kele pai donc ngumara ka bat nyini a ko fa sebe ni tlara ka tununa donc o ni yorane baba kere kele ko baba fangele donc granchio di fiume baba kere kele donc ina fa ba fangele ve babili o ye ponte babili ina fo pont ama fo ngo pont mais am ve ba ngana fa ba ko babili o ye ponte donc diga o fana ye dinge ma fo chugodi ok me video jo ya folo ana nyogo zoro singora tara inshallah